the other issue which I wanted to discuss with you is nana aya ajon thang FP li kateuka to be I think that topic is important embracing dissent because itum we actually shocked lay hi maram labai rather we khangtei incident labai itum we longli tada healthy debate maklei tada itum issue aka gazek fogdam tranli hang sada personal attack satui gai and then the thuklagaina personal bawi records sang phathia laga the incident bawi issues deal sada klei pachili malaya laga itum tanang to itum we debate kigle maksa productive maksa healthy maksa jibahi nana jon dang gideo ka bi aida chumramle how do we embrace this and jibahi nana gideo ka share sagila and what was the reason behind this you brought out this issue cái thằng đó là explain là sao phong sinh mới thấy rồi cơ very thằng debatable issue này at the same time if we generalize this into a context issue chỉ là context at issue đó discuss how is it về ring pha mấy đấy cái này là hi hang dễ là yêu cái tiếng này nhìn là cái thằng đó react sanning cái cơ in là mahang phong rong cái meeting này là generalize sang sắc này firstly secondly itu ni kumo aku saw the jiwa ada whoever maybe muchuk wa surprise la ok thili iwi ning chuk thada ni tong ni muchuk sakrai gi itself is wrong ji thau da ina khum chuk hi yes ina ka thili mushung ngai da ina khuye kle ina khum chuk li thai khui ak law da i muchuk ko da ina hang shok ne first of all e as an individual secondly example yana nana ari hang shok da khle ji iwi bang ba ina mning jang sa la bai kala iwi context ai na ba ngui sa la bai ka you have something ju bang na hang shok ne so chili ki pa na ka that chat sara rakle it's a very complicated thing ji ba mi ko mo opinions ki chile jena mi ping la ka hang da la kya ka it's my opinion hi differences ling rocks halala respect ki ji khya ki ji it's a much rock I like say ki ji ni them thang min chung hang e iwi bang ji as a social activist and as a the person who involves in social life so much you bang the importance na ida e lately the e realize sadly then the design ga ju maramba ini kya kham chit salala topic ka rak ta dan tran I don't necessarily have to agree with you the design na work kat and that doesn't mean I hate you or juan and the sidelines ha ki it we society le at ni chot mai thik ji he ini hi leadership role li khirip le the moment no na ile matha mai da ka sa dam sran no opinion nam tha mai la ka bi na li support sa mai khai adam sran in a we advantages in a machuk wa la ga na li in a sideline sa khai chung khale sideline ka sa we maramba no we opinion differences by in li sideline sang sa khai ka jiba ba in a na no we opinion in ara we li contradict sa da nali in nam thatre gi ju chung khalai din ka rather how we can bring up that idea together kala ithum we chili idea ji nirom say da sa sal la actually ithum tang hol context and ju platform la malai thure ji ba authoritarian da ithum we ju we da ai ithum decide say ki kumpai ji ba shi we chung ka ithum we tang hol context le da ju we dialogue hi malai thure actually na since the hi topic hi khui go da chon nang ukhuli shock ta kle kala chon thang ichung we ta da ari shock ta kle tong issue we base at is not the single issue ai nam ning la aka ina hang ngai ba ichung we society we are on the process of building a system ichung we social institution gi lei ga sahila ta da ga da strong sala khai institution ma le la khang ne kala ichung we organization ichung we community hi we are the so much community oriented society in south system of the rules the ayin later clay system later clay kada do hili kada the respect sara kasi ji itu malay jin ina maning jang ai thau lo ji ba shi wi attitude ti itu wi society chung ga leo da any decision he queen sala le effective sa pai le maram ji wi I wi thai khri le ba a ji itu wi apex si tang khul na ga long ne apex body
Tangu na kalong hina matruk laga disin aka mi sala mi aka na ai hi ka jadam tran tangu na kalong wi ot mangali ot saksi chungale maramba itu mo opinion khangje itu mo opinion khangate wi lungle ka on the other side iwi observation legal iwi thai kulin tangu na kalong na la itu mo customary that itu mo community wi apex body sa salam rakli itu mo society wi chota khan ba enforcement ayin we through the jurisprudence itu mo ayin he base in hangloji ba any state or any organization or any system enforcement authority maklaya organization hiba effective magsa organization thaga example isu me ach tangkol frontal organization later hi atu enforcement authority ki legi iba muchuk sangai ti da dai dom muchuk khadam sun o malaika then how far we can make an the jui the decision ka thadu khira ga jili iba thukmei dam muchuk sangai itu mi urle maram ba hi ta da jui context jui system ji phab da khaba itum decision koi ba laga effective magsa jiba society ba hi disable sau tada jui chaos ba ji chumai la jena ina hang khangai wi maram ba itum opinion chung le re kala ta da embrace sara ka thara ji ba wi ka khlat ba mi ko mo sau da isa wi take vale o ji hang shop ni ji first link sangai secondly na nei le iwi opinion ni contradict sa laga hang dena nali in a demoralize sakizi no we character assassin in a katat mi gi jiwi iwa jiwi aspect ba je elements ba je maling sangai ne hi khiwaina in a personally iwa ba ngai na hangai of le jikaba ni aka we characterly ni aka we morality in a thata check sal ga in ali chakshi ng sakda ke iwi bang ba reshina wa sa da club ran le thumni itu society we context na ba reshina wa sa da ni aka li ma ka shung thoi je da ma ba shung thoi je da ana ali awi moral character like dong check salaga issue bali base misalula ali check sa gai ui kapingli that's not a healthy way of the building a society jiba itumna all itumna long sa da kle itumna ka how da kle jiba to serve the purpose any debate later kle hi purpose mo lela debate sa da ma kanam nei jila ka if we have the purpose huwang debate ka sa nei jika let's make sure that we serve that purpose ti thau da itum ngamo sei krang rock sei ka itum purpose ji ba shung fai sa se na im shun lawi da im shun ji li in a singbam jaina purpose is serve sa ga I think as a social da itum a group itum effective ka sa itum society ni raising la mukhira pa im lekta ima si sange jaina iwi ga ni itum ni government we jing li law da ra mai ning zang ma ba shung chung le sa le hu long li itum district administration ni or itum any kind of the system ji li itum improve sang sak la ga debate sal ju ati da ju system ji debate sal ga itum improve sang sak ji itum society semka pa ye ji wi sit ka sang ne ka aka ina da kam chukli itum wi li healthy discussion malai ga bai ji hi dialogue ina can we say social media jaw sara ili personally inigni face to face pam laga kharjan samning to gi da higithawi sakshi him dai sangawla is it one of the contributing factor to the character assassination kada itum ili miyakawe morally the ra rin laga kada itum na ili sakshi laga na sadri gai itum healthy discussion masak bai ji face to face itum kharjan sa sani ji tikthau platform ni sani si je ba chi suita medala and then another one is Kiglesa Salala, even in the social media. In what ways can we improvise this? How can we embrace this dissent? Arena na improve salala ji we improve salak right. Sebab itu we society hi sangkara kai ni. Itu kala ari thang khamai mi akhana kang da da. Nakas itu naka we ni ni ba. We just came out just few years back to the town, to the city. Itu to village living sane, a village republic the optics sane. Chile, kipasi pazaira, kipasi shock. To thing rock like a lake sane physically. Kaja in this short span of time, itum a yearly rock he ka itum issue baba. Tangkul community we issue mang conjecture clear. Other context baba. Ni kemo he ni akhana a yearly bapam tu kai tran. Ju apam we context we feel sa. Jo shock zang we
chui the window na chu perspective na yang la ga cha sa kai chung le re club role sang role the le it's need the social media li itum na control sa se ke chui aspect ba ji ba ja ka effective sa sa bai ka ni na kang da I as a young generation you ba cham sa da dialogue playing sa ngai control sa se ji ba ning la ka in what ways can we facilitate healthy discussion control am sa ran re yeah ka cham sa da group leng rock le ye platform ting ti leng rock le moderator nga ba ye admin nga ba ye how can we facilitate a healthier discussion and debates ba aro hi the role in hang logica role of jaga ithom wiwa Facebook group jaws dalaga ne hi jaga shi social media li jumai thui jang ithom physical meeting ithom longshima khali or ithom we society we GBM ga pam liva moderator and badly secretary and badly ye jang so they do the necessary moderation in any of the discussions ka itum we social media ba hiliva group akhali jamsa da post rag saji can we also can you suggest the role of the moderator there can you suggest the role of the admin there so that we can uphold decency in our discussion and then itum we debate hilla healthy samai pai ji hi ma hi thata an athang hang the in a right person meaning sala bai kha thei ku ka hang nei are coming back to the particular na social media in Facebook jaws itum group lai dale tang holu as the group ka hak mati phanga thru lai lai jaws chili admin ding la sasar lai rai kala yu ga ning ila group akhani le admin sau da keywords itum mention side le keywords example meaning sang tui ji mi le khong shiwila the 30 words ji mention sasar kai tong je mi any member na comment khara dam shan ji wi tui ji si jing khara da itum le alert sau rai and we directly delete those comments that's one thing kana na khang da niya ho we opinion ka hang adam shan ning jang jiba it's a nature of discussion jiba itum accept akhnala sangrok long re ka atang khang da au miya ho morality le miya ho character le assassinate sa ba hi jiba ji itum ya nana ini with December le khatan sau da ji itum yang long re ka coming back to now debate and dissent again itum we ka than ding hi yu ning le I want them to be more open in their the we come jokli MLA khali ADC khali long now ka thana khali church leaders khali minimum din rei ka ju expectation ma le pai from no you say laga ali kham ti ji khipa na matui ka tha da matui ka ju nature je phang ta pai ka yaru le ka than sa rei ga di adam shana yaru we ka than ka sa hi ba yaru we khon ka si yaru we tui yaru na ili blame sa in a phung ni ke da zang da ba ju nature ji ka thana khana phap ta hai dam shran I think any issue escalating sang sang ne ka than ba hina kala ka than ba hin la to any individual personalized sala in attacking such sala bai jina aka ka khane le dialogue ji the interesting the interest kana hai ni I chung we society le ach pom room la ga kharjan sa room la ga debate sa room we society ji need the the happening ji ba mathai tu re say coming back to election adamli so election ni ka tha sa se ki apongai ni sum sa ka phara ka thara ji bam ning la I chung we tha apong maning sang chung pen influence la ka sa khai wa na ach dialogue ki thum ji tha ji cap ji le khai sa ni to I chung khni topic na I wo ka ping ni sa ba ye a chon thang or everyone shock the issue tong hi I wi bang debate sa la ka issue ni instead of the full stop how hi ji wi mohut pa liba issue I close how hi ji wi mohut pa liba I chung debate ka na khang mi akhle attack sang rok la kala mi akho character le assassin sa mila mi with demoralizing sa mila ka I chung debate sa se ke ji wi platform ji ba I chung khni to dak sa de even long sa nai kala hi ka tha sa ra ji ka I wi ka ning liba khni to ding hin na yes explore sa mai ba mai even itum with octu shock ka zang le la chung mai da itum expose sa mai ba mai reason kai European jin ka tha da mi akho opinion differences le sa la khya shin rok la ga na mi rok la ka atum la ka tha da bill sa le even tam khui kai bi hin na
to initiative you quick acid pana rai da kui discussion hi kachikha platform le promote sabaira now like there are certain platform that goes out of control yeah itum na control masa rergi platform lang bakabo chida ka nana completely what kind of platform is suitable for such kind of healthy discussions itum wing chai liara ba chamsa da shimsong we context la mathatu ngai da community hi chayang ngai na leo da platform create ka sa platform ka shem ka hi we opportunity sila ning wala ka ji ka platform na appropriate sa kalai thum na hi ka da embrace sa pai rak ji ba ji la da leo kan no ning lai idea am le sar no platform jena I executive ma hang mi ro thuro ka I personal level line ba ina aware sa khangai kala sang sa khangai a khan ba itum na chi sa shok ta kle sa da kle to hi sometimes itum na mujok ta kle ji the end the goal with the goal itum mi goal ba ji target sa da we fail to realize the failures on the process ji chatwa da kle adam ni ju means li itum compromise chung ka sa khai leo da ju goal wak shong li ba itum tada ning jang la khai tada situation environment create mak sak chung ga jangai chi thau dei wi ning la ra na khang the platform chung me the bill sa re ge atam stran whether we like it or not itum we society la parallel government lai le chi thau every stakeholder tada I asin the thera nei ma thera nei ma ling ka society ga sau da chi we belongingness wi itum create sa re chi da sa dam jan church la or union la or long now la or anyone itum I la zeng de le ge we feeling the create some de le ga itum ju outcome ba je always the positive side ta ka example in a array group akasemi jos no so no friends circle group sa je na itum we debate sa rom de le ju we dialogue sa rom de le ju outcome ji ba ning jang sa la ning jang sa la mi ya khali ba sa ju ogi ji we outcome sa sa re ji la so how do we deal with that ka my issue outcome ji ba objectively ta sa la ba ka mi ya khali ba harm ta da stumble sau gi ji we ali ba sa jo gi ji leo da ta ga mi ba sa jo gi ji ba li la itum ka ta da dialogue sa ra it service a platform ta ga itum we sa ngai da leng tong hi mi ya khali hurt na sai la mi ya khali sideline sai la ga dialogue sa la khar jan sa la ga ji ta da jik thau outcome shok atam chan jik thau platform ji ba yu ga ning le long sai kha hila ge da I ma thei thu re kha yes social media is one of the main thing ka la itum like minded group just like minded ka not necessarily I will think agree sa phung re ji ka concern le rum da claim mi yeah then I will think never tang khul na ka long na TKS na tang khul biang la long na ika initiative hi khachong me da khui mi la ga ka khi mo ngai na sani claim ma thei tu re ka athum na proactive khui mi si ji ba ya re ping ji la ra ra sa la pai da khui ka la iba I want the culture of debate da debate hi itum we society li chung me da shok sa ngai ta ka itum healthy sala kai debate forum li khradam stran yu hang shok ji la itum misunderstanding maleng rok de ka healthy sala kai platform ning ka ba ji we interpretation ji mui thui kai la ji tharan itum we objective ji ba itum ju ko ji ba purpose pa ji serve sa li ki ji dai lai na nui thot ping li la da li le phap tang sak ngai ba ba itum we discussion social media lila itum discussion sa dak lek tong hi will not come to fruition yeah kali ga da ina na concern le la kai issues sa le ga appropriate platform li itum na dialogue sa ji hila I think that is a responsibility of every citizen gemning la da itum passionate sa la ga na the social media ji ka bi pam ji hila mai it creates awareness but if we want action to be taken I think it's equally important to pick up the call and talk to the concern or meaning la letter be la or personally some bang pai la some where the action would be taken if we approach jibahila the recommend sangai ni dot bing li kala ari tum active sala ga nei tum social media li character assassination ka sa bamning la constructive ka sa kala chamsa da miya khana appropriate masa gi kigle le kala maybe instead of chili type sak bam bale ba chili message knowledge ho sang bai mi ba jili awareness create sa bai
Thank you so much. Ini na discuss how the hili solution kirara jiba amning neka. I think it's important to discuss issues from time to time. Nana maisum lira mi laga certain issues that discuss sakmi bang nishlagere. No we sheba sa no initiative appreciate saya kala mga song we. Thank you. No we what mga chil ran and so mi da mga kang sarno. Thank you so much for joining. Joe. Thanks, Shere. Thanks. Yo, Thanks. Joe. Sabang now say. Thank you. Thank you.